bwose ntabwo buserukiye abanyamurenge. Mugende murabe abanyamurenge benshi ku bwishi nibo bazi ikibazo cabo gusumbya yuko imbere yawe hahagarara abagabo babiri canke batatu canke bane ngo twebwe duserukiye abanyamurenge. Ntabwo baserukiye abanyamurenge, ntabwo baserukiye abanyamurenge. Ndabivuze mbisubiyemwo. Iyaba ubu bugara niko babwita, iyaba ubu bugara buserukiye abanyamurenge, buba bwifatanye n'urukiko mpuzamahanga rwasizeho umunsi mukuru, umunsi reka mvuge ko ari mukuru maybe cyangwa special, umunsi wo kwibuka ihonyabwoko ryakorewe abanyamurenge. Kandi ihonyabwoko ryakorewe abanyamurenge byinshi biri ku byakorewe ku butaka bw'u Burundi. Ubu rero naco bufasha abanyamurenge, ubu ntibuvugira abanyamurenge, ubu nta butandukaniye na babandi bo mu Rwanda ngaho bigize reka mvuge hariho abo ababirigi bise ngaho ngo n'abatutsi barimo bahakana ko ataho nyabwoko ryahabaye pata genocide habaye, nibatandukaniyeho n'abandya. Reka mbereke icyanyuma ngaha kibigaragaza, icyanyuma kibigaragaza ndakibabwire, hanyuma muce mukimvuguruzaho. Mbega ndababaza, ubu bunyamurenge bwose bukorana na Bahayaga kubera iki butagenda kuryogorera muri Kongo? Ndagisubiramo kugira ngo cyumvikane. Ubu bunyamurenge bwose bukorana na Bahayaga, ubu bunyamurenge bwose bwari Burundi, ubu bunyamurenge bwagiye ngo bugiye gushimira leta y'u Burundi, perezida w'u Burundi, si leta reka vuge perezida w'u Burundi, kubera iki butagenda kuryogorera muri Kongo kandi ari hiwabo. Aka kadarasi gahagararanye na Bahayaga karega gusa n'urutwe i Burundi gusa, kaba gasubiye muri Kenya mu buhungiro, ko gatagenda muri Kongo turabe katwemeze, tubone ko muri Kongo atavangura rihari, tuvyemere. Ibirofa ngaho vyicisha abagenzi babo gusa ngaho, ari kubera ubukunzi bw'indagumavuga ngo bw'inda gusa takindi. Jayo muri Kongo muyivugeyo turabe. Nimba wowe uri mbonera kure umbona yuko je n'umusazi wowe udasara, baherekeze muja muri Kongo turabe, baherekezeyo bagende batembere batiraba n'amarembe, bagende za Murenge batwereke bari ku live, bagende za Kishasa tubone barimo baganira na za Wazarendo, tubone bifata amafoto n'abajyanyere, tubona yuko tuvuga ngo n'abantu bica abanyamurenge tubirabe. Ariko bwose ubwo bunyamurenge bukorana na Bahayaga bwose nubwo hanze gusa, nubwo muri Canada muri Amerika byonyene, kubera iki bataji wabo ngo bigaragaza bavuga bati eheraba aha ni wacu mwarabeshi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ni watwica muri Kongo, ni wabica jayo hanyuma cyo gusanga turabe. Genda Kishasa uveyo, uve mu buhungiro muri Kenya, wake indaro muri Kishasa na kadeni wanyu, wifata ama video ukora bijya ukora, uvuga bijya ukora, wisanzure turebe. None ubunyamurenge bwose uvuga abanyamurenge n'uburi hanze, harabuze na kamwe kari mu gihugu indane muri Kongo kabitugaragariza turabe. Kamwe konyene karabuze, konyene kamwe karabuze. Iwanyu ne si Murenge, none iwanyu si Murenge. None se igihe igisirikare cy'u Burundi cyari gihari, iyo FDLR ngaho muri kumwe yari ihari, ko ntabonye mwega guza imitwe mutware amakamera. Uyu munsi nimba mwebwe abanyamurenge muvuga ngo maze gushimira neva, nimba mwemera ko batabaye Murenge, jyanayo kamera imurenge turabe. None hari ico abanyamuri bamuvugira abanyamurenge batabawe, ibirofe by'ibirofe uri mu mahanga ngo byaratabawe. Ibibazo mukwiye kubibaza babirimwo, nawe nimbonera kureje wintuka ni hitana umunyamurenge muri bano tubona ngaha baje babyimba bagana muri Kongo turabe. Bareko bavugira iburaye mwahera dutabaye kandi abantu barimo baricwa. Ibi nivyo vyicisha n'abanyamurenge bagenzi babo,
jayo tuvyemere mutwemeze tubone ko muri Kongo atavangura rihari ntuvuga ngo biterwa ngo n'u Rwanda ngo na president w'u Rwanda ngo Paul Kagame ngo niwabiteza. Usibye umurundi uri kuvuga ibijyanye n'utu tugara cyangwa abanyamurenge bavuze ko bagiye mu gihugu cy'u Burundi bakajya guhura na President Evariste Ndayishimiye muri Ntare Rushatsi, aho ngo bagiye kumushimira uburyo yohereje abasirikare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibintu abantu benshi ku rwego rw'isi bakomeje kwamagana ndetse bakanenga mu buryo bukomeye cyane kuba baragiye Ntare Rushatsi aho kugira ngo bajye mu minembwe barebe ibiri kuba kuri bene wabo babajya murenge. Usibye rero reka tugaruke noneho no ku Kagara original, nawe ari kuvuga ibijyanye nyine na bagenzi babo butugara, ari kuvuga uburyo ngo aba bari babahagarariye bagiye kwa Ndayishimiye bari bahagarariye abanyamurenge bose ndetse n'ibindi byinshi, ndetse akanenga Moise Nyarugabo wakomeje kugenda yamagana ubwicanyi bukomeje gukorerwa bene wabo muri minembwe ndetse no mu misozi miremire Fizi ndetse n'ahandi hose. Reka twumve uyu mwene wabo w'utugara kugira ngo mwumve imitekerereze yabo. Kuko iriya ntambara twe ntitwoyitsindwa, kuyitsindwa no gushira, kuyitsindwa no kuva mu gihugu burundu, twe n'ukurwana intambara yo kubaho no gushira. Bariya Nyarugabo intambara ntiwovuga ngo ntandi mahitamo ngo kuyitsindwa no kuva mu gihugu. Famille yawe tuye Indiana Amerika imaze igihe kirekire, ese nawe uri muri abo ngabo bavuga ko nta mahitamo ugomba kugwana gusa atari ukurava mu gihugu, kandi famille yawe imaze igihe muri Indiana imyaka n'imyaka? Nyabuna muzamuriki kuryarya gusa. Iyi disikuru yabariye i Bujumbura n'aba bagabo ba BGA b'intwari bakagira na Buvira, abanyamurenge bashimye, twashimye. Kandi ninkaho wewe Nyarugabo imyaka 30 ntabukora evaluation y'ibyo ukora. Kuri iyi TV wabesha ibintu byinshi, ngo baraduciye mu miryango, ngo baratwandagaje. Ibyo bintu byose ntibyafasha abanyamurenge, ntibabyakiriye. Twese tubarizwa mu mafamiye yacu, nta muntu n'umwe baraca, nta n'umwe baraca, nta n'ubwo bazoduca. Ese siwe bavuze amajambo akurikira ngo tuzi intege nke za leta ya Kongo, tuzi intege nke z'igisirikare cya Kongo, turabizi, tubana nabo umunsi ku wundi iyi minsi yose. Ibi bintu byose imyaka 5 ishize muri iyi ntambara kwa muri 2017 twaragerageje, ariko ga ntawe uzawanga konka nyina ngo arwaye uruheri, nta mwana uzawanga konka nyina ngo arwaye uruheri. Niyo leta yacu ga nuko nyine ntawe uzawanga konka nyina komeje kuyibwira no kuyibwira no kuyisaba no kuyisaba. Nico gihugu cyacu, niyo leta yacu, nico gihugu. Ese kuvuga ngo Gisegeti ngaza bakoresha, Gisegeti azabakoresha ubukene ngari ndo dukoresha. Nimba Gisegeti tudukoresha igihugu cyacu, abanyarwanda nibo ntibakora igihugu cyabo, cyangwa kubera ko dukura mu bukongomane bwacu kumva ko nimba igihugu cyacu kidukoresheje ngo ni icyaha. Igihugu cyacu kigomba kudukoresha, abaturage bacu isi yose nuko yubatse, abaturage bakorera ibihugu byabo. Tuvuga ngo turashye gukorera igihugu cyacu, dukorere ndetse akadomo ni iwacu, ntabwo ari iwacu. Ni wewe uhora ku binyamakuru by'iwabo, ni wewe umugambanyi w'ubwoko, ni wewe uhora wamagana FDLR, tuvuge Red Tabara. Ese hari umuhana w'abanyamurenge FDLR yatwise? Iyo FDLR uhora uvuga gusa ni izenka yakunyaze. Usibye ko ari Red Tabara utoyivuga koko umugambi wari uhari. Bari bazi ko niba bamara inka z'abanyamurenge bakabatwikira imihana yose, nta kizabuza bazaba hariya kugira ngo mubone pretext y'intambara, icitwazo cyo kuzana intambara mu control hariya y'Iburasirazuba. Byose zarafanye, Indondo yarasenywe, Mibunda za Rugezi, abanyamurenge birunda mu Kanogo ka Minembwe kantu gato. Bari bazi ko tuzopfa n'inzara. Iyo ni imisanzu barahagarika kuyibagezaho. Taguze faranga zabaguraga ibiryo ibiki, nubwo inzira yari yabonetse ntabyo mwakoze, ntabyo bigikorwa. Ariko bitavuze ngo abanyamurenge barapfa, barahunga, bagaruka bakaja mu murima bakabagara, bagahinga, bagatera ibigori, ubutaka bwacu bukera inshuro 3 ku mwaka.
inzara yarashize nubwo ari abantu benshi mu kantu gatoya ubwo butaka burahabahagije hamwe n'Imana yabo Imana yanze ko bava hariya iyo aza ko atari Imana imigambi yo kubakura hariya iba yaragizweho inka zashize n'imihana yatwitse kare kantu buriya butaka bariho tibwari kubatunga iyo abantu ibihumbi by'abantu hariya mu minembwe ubutaka iyo butaza kuba burimo umugisha w'Imana tibwari kubatunga ni ikimenyetso ko tamunyamurenge uzova hariya tamunyamurenge uzatandukana na leta yacu tuzogumana ubumwe bwacu ntabwo ibibazo by'imyumvire ya politike iz'intambara z'akadomo zizasenya systeme y'abanyamurenge abanyamurenge turi umuntu umwe ari wewe turagukunda ugende ubimenye gusa turagusabira uzogaruke uve muri izo wagiyemo abagambanyi b'ubwoko nimba bahari ni wewe wa mbere kuko ni wowe ubigiramo uruhare izo ntambara uzigiramo uruhare kuva 9 9 uzigiramo uruhare wonyita umugambanyi nijyari na nayobora amarebellion nijyari nayavuganira ntabwo no umugambanyi nje gusa kindavuga gusa ariko wewe ni wewe ubigiramo uruhare kuko ni wewe uyobora izo rebellion ni wewe ubuzungukiramo ni wewe mugambanyi w'ubwoko ba Jean Pierre Bemba bakoze evaluation babona ibyo bagiyemo atari zo babivamo baruberwa nabo nubwo tutamenya tutahakikisha ngiyare ariko ntazaza ngo isuzuguze nkawe ubu nyine wose iwo Scovia hawita ngo mama Scovia ntahandi wavugira mu banyamurenge utagiye mu banyarwanda turabizi ko umuvugizi wabo ntabwo uri umuvugizi w'abanyamurenge iyo uza kuba umuvugizi w'abanyamurenge bari kuvuga na Red Tabara ariko Red Tabara ntukivuga aho ukavuga interahamwe tutigeze tubona ahantu namwe zatwitse tuba tuzumva gusa ngo interahamwe nuko nyene niko tuzumva imvura iragwa kandi yo nta bushobozi nyifiteho icyo ufiteho ubushobozi ni iki se ko ndana bene wanyu utabashoboye